Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wanama msalimoni. Sikati on a tentative tout de suite van et vidéo il s'occupe tout de suite. Na vataranja ndi sorongoa. Nsujua ino problème ya indini, sijivala ila signal maya he vidéo. Actuellement sono wandu akaudo apparition harma e direct. Sha yotsi problème haku ngarjojo arendele. Sha lotso mjuzanu kaya nsujua mina problème za connexion. Nsujua video nge signali wao besenge video abarti dola hakangari nji yao ritsodo nji ya direct parce que nga wakao konsekansi za namna yo kaze video zi signali wao yabo mimitina ukamde haukati katika zokamjo nji ya 14h40 irsari fotswaye 55 yabo nge wajibu randise direct sanga 650 yabo nge video randise ni wanjia ngarjodo partage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد كويزي wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda wahonda mwe Komor makatika o donatsa wanje tamkeinu nano wajundo wonze mwe Komor wakomori wa jamalifu watukufu kaondo wajo jahili wa wadunge direktenu baadaban nana nyika ondo majahili wa mundunge wakati ndongo wa uyinu gamu mtosoni hezento za Kiislamu nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla nejatekeleza kalmetso kayonsi jomkini shaye direkte ikupewa manatskatsi njia tout de suite ikupewa ikaisinale wa ikupewa yabo ngarjoja wakatundwa jina shangarjo sana rifanye omkonsieli kaundo na utayarisha sinjaba no kwa leo baada nsihuzi njika onja shida urongoa rikana mobilisation ya anniversary ya isha mashafaina rikarengwa no pande uo ya wole wenundora hunda shwabahar rejei harumo pande wa siasa rijebanu ni balema daikao ngazijoka ya mada 4 shanga mjosana ni kebrefu harumwaze mada hizo iliwa ndo wado sana hamandelir ka uhanza wado sana wedunga ze direkte zinu maususulo ndo alo masiwanika o ze kredi zao ngizo limita ku sibalama da handani ya husiana na wanashatu wa mbwana ikawa wanashatu wao wazaza hatu ngiona wajibu warande omajivan ruwasutene ruwanikene solidarite ya hatu haruwezo kaundo wafanyawe makati ya muisana yo mada ya mwana ya mada ya bidi je jonji ya harma risala na nzonzi be haukaya risala nembi yorangu 2019 hata leo si zamba no zamba shambe senga bwandu atoshindo elewa hawo harma mba nasira mbangara nzoda ula haki nga bwandu ikao waona mode operatoire ya ndongo za weka ongo azihunrao hango azitsahao wafanyosa mblaha mabanu ngwanzoa wanembwana ebengenga mina masuala njoka Tanzania uzise nana risala na nzoni besheze gouvernement de transition ikao zilo en exili zilo monzera ngoya Mustafa Sedishei ujahe mwana nyasi ziko riwaeleze ukaya edaraja rahondra karna ujandehe namna yini ngabo message yarar rijoka hanzarjeri juwe obahanu ya makandida matsanu wakazana ani wajiwasilisha nizo walindao harumansi huza wazabanu za he gouvernement zo kazi wani mbabalu kumani nizo wakomori wao wafikirio harumando amadawana niwo madararu emadayane ngejoko njiar male janvier itilwa zokaya le sujet lisanga lijao ya wongyo na wajibu mkomori ya juwe izo afikirio ko haruma wanadamika o warengensi otage wanome na gouverneur wa wahansi wajihansi egozisha mvu ngwalidwa warlise na wahansi madepite wasaya haigozisha mvu yensi dungi yohenda abongabo ladhima ya mkomoria uziswa suala haruma suala hamandalini izomada idubaka ikaonga mjosana nzeleze banu hauraji ililisanere lewane haruma ye namna ya bide mbwana yinu ibaliwa hauri kubalane mwendo wakaensire ngwahe nwandwaba komisirini wa mlomba zedua nomba Mwenyezi Mungu afanye zahe sharisi ritsambila nendrabo izo dezemada kwezi wanama wa Komori kabla rahane janjia haruma ya madamwando
amanzoneshelezi heni wana mkomori tsoka yonsi ulona uraia wa shi Faransa ukaya ya mfumbili jao ikao waja uye ujovoti ya jokaya mfumbili hiyo ngena shwa ikao ngendao yarenge meshahi ya rumaula yarangwensu ya loba no atarekati mizma 18 ko jwambwendo juma yabo ya yanike Marine Le Pen ya sababisha namna zindwa jina za maishi za hatunowana hema hadaika ondo rasarienshole oyinu itsonyangu haungwendo yafanye shwa yaone kangu josana ya wanise no bengeri joba kar mazinu renshio shaziti kenzura hanezilio ibenge abo ya peli nundo mwambia karitsu votoula ya kaya kabatira isi mkomori hunulaya shanga si hamanga rivote wawa karitsa uwarijeriba ki ulaya ngaura ya washula ya ngawalona ura ya washijeni shoa nrao pia ngwa uharma ze faida neze amri za hea tende ya ulaya yabo rangu wana rangu siisi rangu wazeye hato wanruwa enshoho ndani no njinga mjoka ze conditions za hao ngazile ulanao na suanduru lobonze haukaya hate elektora inumlingo na wandu wa azali no wandu wa heze opoza walohula emana wadingo birawe jahunu wo hamba ukanga sina influence harmo wandu waloho ndani hasibabu hindi haukaya harma mafunvu jana ya hemesha hao ya loho ndani nezendongo zijiro parliaments ya Komori ye manga ulo ulaya haswa harwa mafunvu ya timizimengo mirandaro ndamengo mfukare harmo wanadamu hao ebenge yabwe kasi siwa asikarja shinda rarenge teste ya hatu sisi harmensini rafanya namna ukari jori naishi hemi ni mwomu ya liberty ya manadamu weshi harmansi hoha ya tiwahahe nedini ya haturi juwao kayotsi ndedini ya hanso anemna swara ila namna hatu yojibali ya sinoa na ikawende molikoli yeshua yojo watsashesha hula shahula watsile shahula shapurunku au wali shahula soliwa ye namna ya hatu ya ukale weinu benge mdura katsi na mkonsi shaula mzungulio kotsi hamadu andualo mayo tileona walo harmansi zindoaji wa sasa nyiwa zanongo izo pia kujwambazi la droit yabona mjoke kaye mfumbili wananyasi wa Komori jwa ukanga wadunga connexion yombi kai continuali nungarjozi ya directeur jerifanywa katundachi donc ila shwayo kayari sane rirengeri nike wanruri ujo ka omwe karitsina ndongozi njirjo ka uhunda kaye ulaya wiyo ulaya kwa sina wahundao kujwambasi wa jeni bengengari hadalo kanga sine rangi ya hemu ulaya ila karton la rujulila shaizo ndrabo ngabona shwa ibenge yabo nsokanzanje banite na parenthese mabenu kaye mfumbili jao abwa awa heni mdu na juo bahaniendao yaone namna hemeshahe ya bakibon sijubanu ya umba ya enshi yeno wane heli ya joko kaya ukaya Marine Le Pen hatende ngabondongozi njizifanya wema katiyanu shange bidio mkomori ya shuazise ya juo mrendo ya mnike haki yahe esheleho rijao ondo pande huu upande wa bidi kaujawanu rande homage harmoa nasho atupi ya ikao wanjia harmoa zenyi dozinu hajiti hadi ya ukaya waelewo kanga bojila uheza harmoa na mkomori wasane wadungie izwekao wanraume leo inu ngwa hezawe nsia hao waoneso kama ndongotsi mrumshe tinde yamba bakonda ani mrume ya rohi shasonsi pia si wanadamu riliona ulezi rabidia ni mrwa komplete mananya leo inu harmoa siasa ya ndani ya Komori ngari wonao kabadala ya hezijiri yo harmoa siasa yamba balu kumani shangasi na nasho atuwe nji warongwa ovanu harmoa zenyi do hezaleji wambezi tsohenda yabo wandu wa oba tinovumba mzimandensi mzima sijabanu leo nunu warande homage ukanga mina message njoka obeshana shatu wa iliban shatika anzana lisarmu ensemble ya hoa nashe wonsi pia wa Komori rango wa harmaze place publique za ulazini rango wa harmaze nyidozini ikao kwa tsuransi matin midi soir juma uhashirisha na uhezaleji rango wa londa niba warongo wao wandu wa mzaze mwenza irumbi wandu waho wanashe wa Komori watambi haoneza nongozi jirobo nsiju rekando wa wanaoneze violence za hoana rekando wa wanaonemesha maziro azazatu wa lovolovolo no harumezi ndo za he Komori zo maswa yomane wandu wao pia na ruarande homage haukayangari juwao kaya harume istuari mrumsha hanza kadamiziwa wandu wangu azifanyao avec respect
certo makati mrungu jua wakati yeton ihe ya hezi jirio dalerka wamba jazba hokaba ni sanfra wandupia kwa tojo kanio sha dans l'ensemble ngaranzoro wambio kaya uharmemba na yinu ye mafumvu ngayo sawa haukaya benge wandu azade waili wandu ashewaili watsohe ya rumazero zozinua sutene waongosa wananrwa umekume harmwe bwana haila namna rijua heli ya mrumshe haila namna rijua usubuti wa mrumshe haila namna rijua we namna mrumshe kao ye hanzeni ndongo ya hamba atokadhibishwa nabi ebengo wandu wa sheka ule weyi ndongo wazaza hatu hujuana ashwa hatu wahendao harumaze mandamano watene bon rijua ukaomengo mwandu watsongeza zenongo zinzendao ye namna wajalimenteyo hamwaye hawakati hajitihadi hakuraji hamobilisation ko jambo warende hama activisti walo banu warongo waona si wandu auskalo inu si januari ande homage nwambio kaya yembana inu ya tusina nyi na singa bishukuri yao na singa rjo waswili na namtsitsinze twamaya haukaya nyindo wanyu uzazi nyindo wanyu na taabu nyindo andrika omraya ye drapo ya hembana inu ranguja na hata leo niwonese ndongo banika o silotso kwa ndo azali wanu ala harimo mjo ikona kwango wenji shanga sina mzaze maulida ikawo wata sisi wanaume makati ngarjos bitira mboka yangu fanyo jitihadi yenda mno haila determination yahe ila namne kawondo ya karikature wao banu ya juswa wono amfulwa ya dezi wao rae rafami rama foto ya rende hama bala ende raisi mkomori hau raisi wa hidaula haki no tujuru ya tsode jezembana inu shaya tenebo ndo hama mzaze maulida wekoni uode mruhandani kao ngamu mvumbo bana ukaya hemaha huudzaze hejitihadi hazile kao wanashe watu na mabani hatu watsojoshinda umtene hata fu no wanzo wajilinzanise nae wajilinzanise no mjia lane leda hulala na sonti pia siwa komor yambwe joko da mdu na kemjwa mdu na mzazatu manamshu atuma ulida ngebanu hatenebo kajareje dingoni harumemba na ebenge mdu o particulièrement ska ujandan de hommage ni monese ni ukaya leo inu tsanza ndongozo wanaama ikawe numba na ngabo wakaona sihunu watsawa wenda hula azali ngabo wakaona mbabalu kumani watsawa waje hunu emananyasi bashari ngamjuwao zenongo yambao manasho wangu oyulo Dar es Salaam ukaemanazu bisoma bombi banu dokaola haveku eziamba balu kumani nguijuo a 100% na zilame ngoni mweze bombi kaonga zi detruize yo mbabalu kumani haukayangu ajoka hawajua nguaenshi nguaelewa ze information zae zila kaziti za udute zila ndongo ikaonga zila wawo swafi harmaye source ndo mtsunji uo emenge mdu hamando leka haka hula harejei hunu hajangwa niso yabona mjokabo ngabonongwe kao kaziti nyangu ngabo wananyasi wakahunu wenza uangara mbabalu kumani shaye puwa ya hao ketsa mabashari haukabashari wo hawaenshi hakaurumishi hangu juo shamru ya bakar mwedabula hakiratsu kana bandongo shamralo hula pwenda hula watso henda ngondo ya hambe izo ajodo resursa mandizo ishawar maze media waparambiwa izo tisawa ebenge abo Tanzania mwambie nukaya gasina mwanamsho watu mzaza atuba nwamba mwina tuseini woyimru wazadi woyitimru wa hedaula haki woyimru wazali hatemakati ya rongao yanu kajaparo jitoa harmwandu wazadi shaha ele wanrongo ikawo zongizo mengoni mwizo na zona bwana ama wa hedaula haki ukabanu makati wanrenda hata wakansi wa change form ya mbwana wa change strategie wa balana mnendo wa jini ngari mdunga o depre particulièrement dami ngamnionao kanga mdungo madamwina tuseini na wakati ya kaazali la doa mbabala njado mdunga sheheli ya jaya elewa ukaya hotsa haya sede mbabalu kumani doudo mabaze kweli ya zijuwao za hoanru wa lohomoni wadhulumuo le jamvi wadhulumuo yensi waminyawe yeza nongo za ubilizende sensi inu ya joka shaba hekensiba sauhe rangu yabo tsandisondane mdunga pasketsele ukaya ngabondongo ya elewa kabondongo ya elewa ukaya kanujo nyamiza ya tsododu nga wandu ya mbandrongo ikao nguoneza kweli shange wajibu ya mbendrongo ikao kazi tulungana no mshinzi banga wandu wanzo wajibize hauwa unde posto hauwa nde ndongone hotsindi waliyo ebenge abo mimi tijani mtoseni mwambio kaya
madamu inatusaini kairudu ngeli ni banga mjoka mbaba Lukumani ngushondro sena harumwandro ishauze message zao dawe yori jaru hambiye nga mjoka tanga one information yo shangaru confirme yao banuka o harumwandro ikao mbaba Lukumani ngushiyo zenongo wazamba omu sizoni hunu baada sisi wanduwa heda ulaha kirito wao ze information wa mbeze ndonai bahindawe harumwema wanduwa mbaba Lukumani wanduwa dunga bala pia waheyao waheyezi wavangao node ya waone sokari balangu anzora isi na wamba jau wandu wala pia katu watene hata paske ngwele ukaya ze mesaji zao ngizo dini ngizo responsable reushukuri yebu washinda waelewa ukaya vanu ze koli zinurabo vanu zaheze mali za hiyo ntiziba o no udanganifu wa rejezensi ya tulingoni harumazisi warilo même pas 1,500,000 habitants ratu shindwenda usona taba harilo haruma rekuli haruma ze sansi pia ilake jakabure na botu kensi kartu sedwa mapesa kartina mapesa hakeka huishia mdu mzima hambwa hashindi ha detourne 3 miliari za mapesa waiche 7 miliari za kaho hidrokarburi za detournewa miliari fulani za kwa hensole za rengwa karna hamba mahala jaja hunuko mortelekom ya mashirika daula pia ya hamiswa mbanjeu wajata bafanyihe investiture ya déployer lwa mapesa atukamasha shiatimizi dans les 3 à 4 milliards yamba investiture ndeko fanyiha mandu wakahonze wakapamali kwa mru ya kamnamji na hata ula wandu ato jojaze shiunga hukanaha kujusele jujelezo madamu inati renge mimi personnellement ngamjoka mru wazali shanga wena ndongwe kawo ze message zao msoni hunu ngazi kurubiawe maraye kaolo yinu ndo ajusoleji yabotsi jani waporte sutiangu nwambio kaya baki harumwe sansiyo babanu sisi karitsuwe nga mndu siwandwa daula haki ngariengozi tendwa na toa bianzendo na hii wandu wanzowa hentimide no wandu waka uhale watso mabani haho harumaze ndongo pia no wanzo ikengwa hufanyo fasi wenda wepo wandu wa ume wajokale wando maho aukaondo wajoka mabani haho wake mabana ho wando maho hamaha shangabo zitendwa stolola na hizo wafanyao nongo ndo wepuse watoto wajebani wa ustavoni shangari juwao kawewe ngojwe mkomba waime ebenge tsanza ndongozo wanashe wangu wanaama mabani hangu walobanu wapulwao wajawe zingara mzaze mwinati wamndende ndushitso hindu wampesheo harumanugo kwa na ushinda nwambio kaya mzaze mwinato isa wanuwa zaza hatu woisa wanuwa nashwa hatu na mjebanu rifanye siyasa wanashe wangu wahe mbana ya mbaba Lukumani mshindane nasi mabani hanyu mjojo uride ya rambeba na mdamana nyanyi mhuwa nyoma na shiwana baza nongwe kaudo mfanyao kaziswenda haruma sansibanule wo yinu mwinatuse yini uibana huwa zaza hatu uibana huwa nashwa hatu ngengabo mruwani ya paro hima hakika Mwenyezi Mungu mzazahe ya mamboka hunyihuli mwana yeme ajibu mzazahe baha ni hali nge hatu ambale kaulilora rangu ngabo mruwani ya paro pura hidwani mzazahe za wana uke mimi benge mzazangu abande mepiba na nsindiha hamba hunyihuli bo mazamba hana seri wendo wambo tijojibu mzazahangu ngema na nyinyi wandu wa mbaba Lukumani mashababa mandasi mshubutio mrwe makali majayala mjebanu mdoha amba ndongo jazilofungwa mruja mzaze mwinatu sein ivalanga manzo mribeshe message ukaze toa biazila zilandi zomlo capable mzifanyo wazaze kaodo wa mzayani haukaola maranya mzazahan na bweni mriyambo ebana mzazamru oye mzazamru heni mriyambo ebana mbabamru oye bana mbabamru hasibabu hindi yaonde malezi ya shikomori yebengeti jani mrongoze ninyi wanaama ni mwambie nuka ngari wanomba na sinani ngabo wandu wakaiho wajahun ngabo wandu wakahunu wajayiho yonde liberta heni mzimandasi emana njojo ndongwe hali ndokaya ngamkubalukaya ganyi wenji yabo mwele waonyo wando mbaba Lukumani ukamisi dojaba ne kansi ne po wandu ne hansi mi hambe zweka unga mzonar mwe ntiti po atilawa kamra jibande nande shanja palo jabalu ndeplike njibu haukayo keti na sansi wala yotile joka hone swa komori zo zanzo zamba shati jani mdongo zenu ganyi wenji tina uvumba mzima njendensi mzima gari jula nao ngabuka watasi ula uliyana makati na mziye
yembwana beka mwinate hambandongo kajade ya shahajade no soka beluha undi hana mapesa fulani inaonde wa mshitaki dabalahe inabaje mrubano approve contraire ikahamba ngabo malizarangani wa harma investiture yo singar singo uzamba hata nyinyi wani ngabo watsingo uzinongona ngabo hata wazi shahidi wazienshi biye za jahuno hata za tsorengwa mapesa ya badili wandu watu ni kwaze biye wandu hata maboshoni na zinji shamwinati ngena haki ya zambe mzaze mwinati ebengeti jwanzani mwambie nukaya na mdwe kanga mangalao mzaze mwinati useini mrongwemu mjibu na msodo tene mangalio wari zarangu ngemru ya jole kalima joka upua yambe mzaze mwinati haukaba nuze nongora mbobanu pia zinude zione sawe male ziralelwa zione sawe zenongwe kaundo ruloni zoma lahoni hatu rangwaru mwandu wa sheno wana dena mnarjoja batu ngarijibo banu ebenge yabo kwezi harumale suala hilo sika ujani sutene mzaze mwinati useni mwambio kaya baki harumu esansi hiyo dunga mbabalu kumanibo manzao ko joshinda ubo hea sikarsina namna indwa jina shaha baze kweli baizo izonde zijo badili izondi zo useda wazali ndeka mbaze kweli shati deka huvanga joa bangao hambaze kweli na oti zire hakawe mana suja wapu haruma mjiwaki sujari juawe tarehi ya wanashe wikoni ukawo oti to rindito ajao ye prevu nga ubanwena mzaze maulida niti bananzima shaheni mdungu mbezo ya fikirio ya welewo yinu kujaparo jitowa shatujungo tsamba wazali na ongo anze raisi wa hedaula shango maboze kwelu ukawo wanduwa humilia ngwa dhulumwe yezi na izongu ziwono haukayaka wani kwa ralizuima jana matsani wafanye nrongo obahingwa warengo tizui jana zuimengo mitsani wabaha rangi warenge zuima jana manena mengo mitsani watoposhoni azalinge na wakatoka juse shetsuaoni emana lewe guvernemetso kansindi yendizo ngutwaliliwezo mzaze mwina tuseini yaonao ya zambao no asaya yengulindo habo yake opposition ngwa bateyo ngwa yabongwa tsingo tsahana mna izonga rujozi jaho soniho sharika ujabanu rambuana ama wahe uwandu wambabalu kumanukaya na mjie harumazenzi ya pia shekanga mjibu wa zaza hatuwanu benge wende wakati wa dzubisawa mvumbuani shana mrongoe haadabu haukaya ulatsi mrubani hatu na benge hakamana mshebani hatu woye mzaza hatu haukamru mshe na turia henele zina la ye mzaze yabo kamna ujo hambazindo jina hakawende ya janule mengunu baada mnyezi mngu ya umba shaye ujona mrudunia nido baada mnyezi mngu ya sayamumba yenguri to harma zembazatu siwanraume yokta harma mrumshi donc utsparo zamba banukaya hena mwanadamu bani hango mwana shongo mhu wangu yalo na bahati yo jarman samadain ya system rumshahi wakati ya kusheyo nende yaoneze nongo mrumshi akawo henshi wakati ya zaongu jwelewe respe ya mrumshi sharaili gabandu ajendelao hunu wanashongo zaongo ndihongo hazini kwa tsujo urengarepo wahenda hawa jununga onze mwa mji hawa roha wakite mji na bala wajoke mrumshao kelke jurungu joka uzaya ikoza shire mwange hula katsujo ambeshe fukani be wakati nedena one mrumshe kaka mjashinda hata muasiste akushmanzima harma wana wa ilawa rarawan ya hemrumshe mweda mwawona zensundra runsunne ya kao bala ikozani jumo tsofanywa hazi na utwasha namna na taratibu mtango ngusobonsi nibe hula nibise hula nani hezwa hunu nansi swahunu hata ijohundo wakatema na ido ya azalwa kaka batima na mmera hayanshi ya lolaza yanshi zonongo hizo se normali watike respe makata armando wa shewani sheni mana mme ya asiste zonongo zila yawo na mrunshehela kawe hansi wa ikozani harumamezi manazozo hadi sarangu wakati yendao hardambare jaibaraha hujoka nayo tsomra mwezungula harumwa kuluwari no hano si hata uhaspori hajau nge ujende wake nsiwe na irangu asubu hata sayasi tausayana na unso wabila joko wane haubenge mzima kujashinda wanshize nongo hizo se normali njabani mdode wandraza wan yose normali mdode wandraza de wan sheka mweshize nongo hizo nsu aminukanga bo mrumea josbutade mrumzade komsa hauya mtrete hauya renge mrumshahe ya mreme hauya mrende rushiso hindu zerori za kimanadamu ziheya shazi jodo trete avec respect haukaya mwele wa ukaulamri ya rengaliski kunojo hambangu anzo emana haho udo hano si hai manaja eola jojaje katsidabo yazar yenge mzazafari ke manajo jojaje yenge mzaze kaja kanoso yo msuporte mezishenda we mifukara we mirandaru hawajokayaje donc yabonga bo hypocrisie makata armaze no gozini
donc kwezi nduka janza letunda watsinomri na risteho wazade wanu mahususu wandu kaungo banungu warongo wao riwanikeze sharafa za hao walangona noma hao ngona famiza hao wandu wao wajojo jabanu hao hauwatsa he wandu banu waregele konti shazi ndongo zana mna ya mastehi na mjibali ngamkazo yao ninjar mwale suala lahe guvernoma an exili zilio bonsi juu vanu no harmwensi ya Dar es Salaam ni wambio kaya kwezu watukufu vanu ngiyo hamari rura na mvinyo manga lesu alalahe zenongo zinu za hatusi wanduada ulahaki amjaniso sirare jaje zambaba lukumani tizamba ukaya na mfanye jitihadi ribadili mwendo na ribadili mwendo wahe na mneka ondo rabalemba na inu bemba na inu kade na mna inu ni hipokrizi inu na mna yokaya mbesehe ni mdunga nzo walio julo kaende urongo vanu hauola mbange shefu mala fulani shinde shawe mkomorindo ushefumu inu ndongo nziro mimi nga manzo njue faida iliyo rangwen sura hansize guvernoma anexili zinu henu sikursingo shoka watulwa ministri secretaire generali sijamba dongo ndini senongo zozarende hansabu hobanu wandu wende swensi watsingorona malambe kazi jaja wakati harmakarne hamandayin mwendema hensi guvernoma anexili zilo yabo zitsingore mana hamandu watsabu hao mreshari presida fulani secretaire d'etat fulani komunike zala wahula zare matampo za wandu walonda ni watsingo hadisi na utsabuha na ufanya malampi guvernoma tabatsonzi matare konesewa hata harma daula nzima zanongo zina mkeradi baba no kanyi nyo wakatoa hani mwirende nsabuho sisi kajaja banorengo wakati murende nsabuho wakati ra urenga rangu 2019 fata leo yemana mbaba lukumani ya bwateyo yendoma kati hare mwani vertige au halo parandro mkazala glasi dizo zamba obanu shenge bala sikarongo eze guvernoma zanyu leo nimjorfanya bila hindi mze wa hatu Mustafa Saidi Shehi wakubali urengwa haruma mrikao ngojula e parkour yaho no watanya wao mruhamazi ko ujida yokaya hufanya ndongo zinji harma ensi urone sabane parkour yaho ukawende haruma tshamba ndongo ndini ebanu ze ndongo zinu ye finalite ya hazo hindi finalite hizo ndongo zinu engesi da borongo omjo jamfanya bila hindi sabara nzoze bila zahani yeze bila zahani harumwe maharango nsumbabalu kumani ya jideklaro ka harengensi otaji 2019 fata ya 2024 dare se voti ya renge e bila ya hanyu mwezi pozenga doka na nongondi mfanya ganyina nrindi ni hakika Mwenyezi Mungu washawiransi na mbandongo azali hapa ro konvoke wa harma mruhindini harma zambio mwenda nyonsi pia nyandu mdona ze guvernoma an exil mparo mona hele Ethiopia hazingaro Addis Abeba yoba wafanywa baruane guvernoma ya Ziko hauya Mustafa Selisha yende iho mparo na waju hawandu wajabonsi juu babala wapulo hasibabu ne guvernoma ya Ziko hauya Mustafa Selisha ni wananyasi msabu hawa arumazeno gozini mwendomwe himemi rondomwe vema koti mwebala zekaratasi mwetaharumaze emikoba mambari walanga mwendo haruma conseil de ministre na mrensi mimi sichani mwambe nize kweli na mziye sino kanga manzomdo tsabu hana mkontinye bemgereza korongo ambo kwa kati yao mali kanga nina wakati wole atsandwa do tsabu hali no ena mdungiye shawa nrupi na isinyale wata mtimizi tinamzia bana wandu wasangwa monao ni sinema mimi ntinabo kande yazi kwa unde ya Mustafa wandungu atsingomo na ni sinema zenongo mfanyo zini ebenge icha wakati baba nundudu hazi usauja namna yoka kwa ujuo wakati mnejana ngondoko jwamba mdundu hazi mtito kansi hunu harumadongo za strategy za sinema na maministri wa hawani kono na masekretari d'etat wa hawani na mtongo za mafiti wakomori wa hafili ya imeshanga wa maziro andwale mbele ya zeroho kamtina ndongo za upropose kamtina tandu wa msuteneo ni kamtina hata na mwende majirefere no wandu wa hezensi za kaufanyaza guvernoma anexilimon rikana wandu wa mbo sente monsi juu warone saiza jireru wa sulindahu enda terende ha sente mbili yaba wa wandu indi rifanywa mizahami jibanu hata waka opposition wani tsonda yongulo hambidi lewe ija jindi nyon de l'opposition lewende lawa nyon de l'opposition ija tijamba indini wardu wende wongua waka franco melargi waka front na rende na ritsende zenongo zinu pia kamna ujua kwezi
wandu siasa opposition Komori Bakari mama fsehali na mtafadhali baba nunyi wandu ikawo wenchi ngwajida yoka warumyensi wa sawa jini kadhoma na ukango anzo waji warumensi ngamfikuru kasi wanashwani ngari mwonaona ndwindi harumandongo amandazini sabu hojazini za wandu waduhazi wasatimizi mahamengo mirandaru wakana experience yansi warumansi watso jabanu watso fanya sinema na wana haono wajuwe watso shiata ndobai sanya abahenu wakati masisa dekre ya ushiabo wandu kwa tina ndongo tsotido tsotseha wamonano kama nduwa latsa entwa biendi ebanu mkomori mrende yezi ndazibi zinu ebanu kamtsina puwa yoshinda mtsanganyi heki opposition mwane na azali hamade heli mono harmwensi nuko majamo shonji manu shasine mana sanganati na batani garjo nkaushiyani zori mabiyani karnado kansireva amava garjo hamba yimsito abia nze watu Mustafa kuno jojo urengwa uhanso ayiho deputali mhajenza ngazija wangu usalitari mumsalata pia ni mrare ngeshome henzahe wasa wadaza karituwe shia hata watara kursi hunu wanji ya watawa na mziye mwambeze kweli ekaka mtsushinda ena mwevanu mkenzi mwamadali swali wako mishio habandaya jojabo paske womru wa politika rongo mbabi yenza shakatina tazo propose paske waile okaya wafai harimaze devoir zahao wanu wodu amba kekamba ndongo balosi kuko na huja yewo ujao wasawa nja mvuvuni ngo Komori ngajozi ngalema kandida matsana wabari wambeza hao shana mziye mkubalukaya mshindo akamsina zombo wa Komori rijibakishie sirilona za hanyo zojo ardo habande hamba rudambe mbabiyo bayo wao chenge suffisait rido denose risanganyano anasho hatu nwazaza atwalo banu dorongoa shaze gouvernement exilizanu ya oma popote maziro rahana la yalo ya wazahara yao hunu atakartu yono malali we manato la pia katsu huziwa mriye vira katsu na popote hunu na mziye kwezi watukufu na mtafadhali sanongo za gouvernement exilizinu zindrabo nruvu mswalata mbeha lobi Komori ziko manama ziko zupuangu si Komori ujanendi ya utowa bilendi ni wajabana ezo wafanyanga zi banuga mtsingo fanyama banu kartu julana banu kartu ilansintinti huno abaye ni banu wabirango tsona mkomori ndio mambanga sinsinku ye juse Komori heni mwafanyanga zi julihani hao banu karida za numaste karna ujuo continue halini nyandwa he opposition mso jifunda no fanya wanazifunda hata ze grupu zinu pia do kabale ndugu sanza ke chef mjemundendi kwa bonga ni chef wanyu shasi ko mkubalini na mbandongo songo zina ziedi ngo ingasi harma msiba mziro panensi isa sonongozi sazihisa kama tunongozo baba nsena keti na namna jebdo na ndongoza sanganati leo conseil de ministre leo jau halafunga mrengo dongo za kiserie mhabala mrenge feimdo hamba ministre de finance ewe finance konga bwana zona Komori waloban ambassadeur Komori hunuka ataze bursu wanaona do haba no hamba yondongo loban ndangu hale wana wa Komori washasha ndo akoni kwa bursu wana ze sejuru zao ngazibili yeyo neze manye za hao za heze revenu za wonsi juban basi hali wadwendo ambassadeur ndofanya wana attestation wana certificat wana rabo na indini wenikiwa obe hao mpa prefecture ndo adone sokabala kolinga una revenu uwenji mpakatsa hana hazi hunu wafana chishajuzi zibaka interview akaula wabanuchila France 2 chanda hugo akahone sokemana wana wa Faransa ba msomo waleje lingoni pia yemesha Faransa ngao maziro atwana zioni yemba bursu hao ketu shindo walela ngwajunda wonsi pia ngoblige wafanye hazi wende liko donc onji kwa tushinda ngwarateyo yewa ni Mkomori wongo nshije bana harma serikali yandabu yenyi mwabanganye na ze gouvernement exil mparo twalilwana zona Komori walobani bajuzi tizirongo watsimambiani banukaya ngasi harma eshek total harma avenir ya Komori hakwana zoni wala wa Komori wabalaza lisansi zo universite no wala waneze baki wa jamani kama ndo anza mfanya statistiki mji harma zo universite za Faransa ziroban ngamjongo ke kwana zonongo ujana bahiye 20 ndo endao shaime ngominane watsambazi ngo afanya wasawa njaruma maisha yabo ila nsima kolindere ya nuvele wa jokwenda ire nuvele ndo wana hatura zaba nuseparei owenji wafanya shwa ya hawangu wazalwa bana ngabo aloma library ya mandongo za Uberi ngabo alo harmaze magdo ngabo wafanyanya na kursi bonda zebaki watsambamiza hazi watsahemesha watawa yabwe kati ndo wazalo abantu tsindo wa Komori kabatsu ajoko paroseda ye el marufila mambange wa hao ejokwenda ike baladu genyi nyonsi pia tsindo asiri banu serikali kamdunge opoza mru propose yenye gouvernement exil impropose no wendi harma situation lo bon siju harma ze crisis re mawe majia sawar mwemiji
baba nu opposant yo jo saidi ya baha jone soka kwele la yangu mwamini wo pepo zenongozi la pia nyufanya zemba dezisi hao hununga boze onje machama ya miji wandu pia no wandu asekure mabavu ya hao nyinyi ma opposant mparo fanya roa lo hunurani mansize gouvernement exit jamtsoro batani banu mtsozungulani zota bahi heni wandu banungo na bavu ni wandu mdoma dwa manale ma opposant heni mdunge na bavu ridona metro larifu ihadwenda fumbuni ibala motori yenda ambajau yobala nandongo iliato sana sutenene bavulahi wa jojo kanga bomwana yeno nsi pia armaze problemu zundani mabavu yanu pia dobe ujuhaba dotso kamro ka ministra waka gouverneur hawaka mru fulani harenga mru hazina wati ya haparofano go fulani shabanu zenongo ndaba hokabada bomanzo mone sokanga mdoshinda mlele shasido wakati wakamaliza serikali mwakorenga mweni kamiji wakamaliza serikali mwaka udetourne projet mwerumia mweni kamahala mwaka haruma serikali mwaka ufanya jau shabanu abahada bomanzo mone soka kweli shababo mtsoho mtsunjina bobahi ngamanza mrudi mu exploiter maraya mrudi mrejo mtsunjini mwende mwarenge projet ya jobe hamala fulani mwidetourne mbehe mala fulani donc mdamba balangani mavamana non ça suffit donc rijal mwabienuka nyinyi wandu waheze gouvernement exili na mtsosa na mjwe baba nusi wa komoriri lo ula banu rilembelea gasina ndongozi njiza lembela zilo banu chojwanga ndondabi lo nu marse kabatsa tamba consuli iho waloni singwa sufreyo walo harmaze province walo harme Bretagne walo yimo ze passport nga mshia rilembezwa na ambassadinu banu nyinyi bengeni ma opposant muhana namna ujimobilize wambe sa suffit mtsahe shawiri la tunensi nune ambassadeur wa jobane wakati wali dhulumu yenye ufanya kwa nitimpaka de politiki ya zali onjabeti salama na mtsotene mtwali le mara ya lobandi sufreyo ridhulumiwa zaki zatu na ambasadilo man gasina nanya swalo maurengo wa sufreyo ngwarengo bahari mru arenge riska sengazija na mzuanende ya tsai passport ngarda reja extrait de naissance kabati namna yokaya yedie ndini administration komori shinde basa uhe shamkansu kaya abonyi nyinyi nima opposant parce que ngama nzom jemda mbeze discours njema rimvotini mwende ni mdondonde shaka mtufikira maraya na banu opposant lizo do proposer do wanisa do ubele maraya wele okabanuko lingari dhulumishi hao shatsida zinzijiro zinu yebenge kwezi sina ukamle hakunga mzio yabo na bonsi kansi na zinjizo wambia shohar maze gouvernement exilizina mtsambaze na mtsambaze ni mdonde afikiri nongozi ndo ajibo mtsona zorenda msirambe ndabu ça suffit zanongozi nukari na ujo ubaliwe hali nutsena hani wakati mdosi sapapie banu sindo andu handani rijohu mdungani banuri mdeni masamvu haukarele wakaunushi mze watu Mustafa jilibere ikango baki Dar Salama yo aferia hao shatso jilibero keraya parce que ngamdoka kabati manongo ashinda wafanya arme gouvernement exili yao ziko wengu tsolifanya phenomene oyenda hata Komori eka kweli we imru opposant za Mamadi Bakari yatsuka zingara ulafungwa shamba dongo za mafiti azalie mru ya jomono kako lingu menas Archimed tsola tsomrenga mfunga bala Archimed arende sambiti tsola mrenga mfunga bala hujoka hunu ala hakika uhansi gouvernement wane na azali usekomoru rejei hunu boziko hama kutsujo azali utuka waloho magobani ja Archimed na mdensi mtsirengwa komoru mwana de majinga na majalala beson tabu walome na sofungwa azali azalingwa honongo afanyozo anzao shani mrikawa azalingwa no kangu jueje uwe mafiti ngabata sirongoka katina bezonasi mkina hadisi riseren zatu shaheni mru azalajo mono kangu menase za kweli c'est fini imma karchujua bezonde za hunda kampanyari kajankana urongo atsena hizo ya jomwambia uya mrende imma ngume honso magobani shaziko kujajoka raisi waneneda ula Komori uhezebera mu yahaho uhensi sharia shaho uhensi gouvernement yahaho ulaobanuse Komori rejeiban izonda sisi rongwa urara ngufardini ngutsamba henda kanahuja barufu henda kanahuja hajimba henda kanahuja bolti henda kanahuja fulani henda kanahuja o mara ya simple yejuzo ndo asubutu hansi gouvernement bangwano na gouvernement yamba irengensi yojoja hunuje ndetse betizizini yemana wajo wahenda Mustafa tsojo hendende na mdensi mziye mwambendongo zijongo mbambanzi ya dingo hii na mziyezo nongo zinu pia wondo pande huu upande wa mwisonga manzondongoze wananyasi wa hema upoza makandida matano kabla unjar mwezi azali za hele sijuye ni wambi okaya na tafadwa watowe bombo hanywani babanu yembanzi msuji na abdumhaji mjomba hangu akaurongwa mbokaya wa uhura wa mabandrabo kwa momoha
wakati uja mwamba zinji hataba hasiba na temazi na anuandu asamdi wazani hata mrendo anza uziso kabale ya kaenda raisi haruma 2024 ndo ngama kandidata ramdi wazani ebati nyonsi ebala mkao hamba mkao fikiri ebana silansi inunga maaspereo kanga bojo kautilwa kwela arme gouvernement zali nyonsi pia ni mrieto amba mujo azala ne manani gemsoka ujo azali hatari mambiani banukana mfehemu mjaba nungra mbio kaindo mwaye wayo cheo shindani mzingare e population rishinderi sisonziani bandi e population gionda baba honziani yenyinga ninda nyonsi pia ngabo alowa wade ngabo atsaho dialogu ngabo asazidu kumbana atakartu jwapuru kuwa senogezo pia mumswalata hakabala mkafikuru kabala kweli ye maranya wao harumansi kao kwatsu ni kwatwa maya harumanrika onjo mdu munyina ojana nganyina o mabanga zoneni sukunga mhadisio ngamparano harumaze telefoni waloanzani wa fakri waloanzani wa msedie waloanzani wa fatihu wandu pia yabo sisirele okay opposition ilaho makandida matanu balatso kansirdo mdindani shakar jaka hanzar jerishindane na nyibala mdambo kaya nyinde mambaritsende shasirele waranguye yani namna metre bremali mzimba abali ya jaya kase no anwa hezera zidara zamba banu ramba balangari yengao ramba no vanunga si vanuri sarizovia batunga sandwa sia sangarele wao kaunumpango zuki watu metre bremali mzimbari mstehio weyimri akaya jitoar mezi ya siasa inu ya kisiasa ya politiki yenda za yafanya programeze nongoza ya rejei comme d'habitude ya jera mene opposition ya wabesha azadi wasanga mwasa wabenu hawajuli haniha ngabo wajideklarera ngoma ndo kawo ngondo armaze vota mamunyi baraka sexuali yenda ya hadisena zali ngabo mru amabdu sefu juliano kaya yemru azali rangubo tasi so ya jaba ngwanza bale wandu harma dialogue ya ndabo Mohamed Dauduki kenu wakati akaurongo wa wate kaja parovumba zali tsoti raisi hatabo ya tujuru raisi yaborika helo kanga bonamna legitimite hajaba haringe mwadi ngondani katsurongowa Mwananyasi mzuki watu mjomba hatu yaka rais wahe assemble Buruhani wobahi ngutsambari mwada ata uko kansi katsoneha wonsi pia wajirende wawade wadaza aba wanjandani haribala ngwani ndo are peuple de Dieu peuple ndai peuple maipanga ndahu peuple mai nikatwa ndai mashababida wabiwo Mwananyasi muslimu yenda olwaya wananya wafungwa wasawako za masubuti mahabala mambanyi sinde mwawarumu ebalo mjina muslimu mkwenda marende mwende tangani mwende hitimani mwebala mlile mwambejau ebala muslimu lakaja kena mashababi wala obahanu abu arehemu ya lala ye fierte ya hahe de kaha ono kam suteno anazijana wala ukanga boya kena muslimu wakati ya kolwaya hamba ukaya nge prep ya rudare jei haukaya nguwano hema nanya haukaya kubalukaya waka wana bwana halafu nyinyi bado wana walenge azali hatsoka halawa zensu zilazali akaba mbayo no anrahi wakoonze wado pasha za ambulance kamjajonda marenge beti salama ehenge yabo ya hundando donc abo mtsoka nzama exploiter wandu ye message yanu ila ye mara yawelewa wazazaho wana wala welewa wababaha welewa nzubi sani shomria sayarongwa ya hamba le kaulu ani yengama hanywa ya tsimba omono kajufikiza mtisha le pabonsi haukela message for bala mkanza mone sokeni jondafe bala hafupu hena mtoe mara ya wahan na mwatowe kwa bati mri atrahilwani raia mtrahise maraia makandida matsa mwamba zinji mkaurongwa haraka ya opposition generali mtamsanganyi hamwamba abando leo mali na zitolwa mwali na zije helisha kashende ya mwasilinda ngani hamando wangu wakafanya investiture ya zali wakahanza wa deploye mali watsodo biro ambanga bajoko jama dhamana majana hunu na jau nganzo jau zemaliza jata mwenda maone mali zinyekoni akahama hawanga watsukata mtu warengaze mali wataho dana zalaba tsungozi sabina yanzo ajuweza ajiri azala kodo to seziri wallahi adhimu mono azali haka ushinda yefanya pa za metra mbili kwenda nsanu kume kajaka huna atodone ziri deze kulori za heziri yezitosa Sonorongo amadezo kabana pia numadui panuka batishwa mba habara arimazeno ngozina mliswami notsikara nzori mdeni nyinde masuki watu wa huwa atusha zenongonga zendonali ebengele wenur jarima mbiyenu kaya rangunyi mlohun mwambangani harimo opposition
rango wa loko mori wambe onde makandida msamwone se maranya ukweli wa hani abahe twamaya ibakina Mungu shatsi ndani kabati mrujo jabanu ngamjodo jiwani sanu wo shefu wani wo yiho wo yamba kwanza ke shefu wajau wo shefu wajau shatu ana parti wa hani kwa na utsambaziwa woto jitambaza kwa woto rola hamba weta wata wende wabakineze tambuza ho shatsi de hali insito abiya zenongo nyima opoza wa Komori en general mwarendo wa Komori zenongo mazirenda mtsinzi twamaya wa Komori rimwambia nuka ya insito abiya vanunga ni vanu nyonsi pia wandu maopozanga ni vanu rika vanu rende mbio Geneve jamsobira mwetsangisa mali unaindi na tayera sulinda mjandani pia mwanda abati kosibuture ngata mikro amesenga msahona mnayo shinda muhadisi ya uja ukau hamedezano masiwani waloko mori do manakambwa yeinu twabiendi yebalo yopoza ndobe opoza mkomori ala hakike mkomori joko paro shindo mwelewa intwabia nziro zari hunda udamswiba vanuba hirifu kabati mru oramba habari ye Komoringe jenda o ya babanga mchongo shango ndombyo ngamfikiruka zalingo joka humnomeni ya mbeheni dahu kairi mruya solda wako linde afane armu shatsinde namna mfanyo yini ebale makandida matsanu nganyida hungala hakika mbandanda nganyida kartsumo nani njamo ndani mlala bahi yani mrende hanukizwa dare sirango nsurajo kamende mretirezere kosio za hanyu rituelewa haukamruwa nomba na mbaka je kubali kujajo na mbiondo aretire mapesa ngo ndo aretire zabari na hamba ngwanzo zevoti zirejeziwa lango ambonga nzo chao ndokamya hansi hula ndo amba rishindo alibohwa shabala wende wa depose plenty wala wa birunu ngwanzo ekosio wala wende hula jau abanga nzo dialogu ya nyunandu ndo huo ndo bemdu mfanyo dialogu okomdulo neza abayamba fatihu waitsazali yekamtsono kaze decision nziro rengwaba ha dolamba conseiller wende mru mfikizo ni shawe itsazali azaliwa bakatsaru mamso azaliwa ngutsahomba maye onemba uhafi antintiambaki na joko shinda ajisove shabana mronde sonsi wode mwana wazali yonga mzijwa nyonsi pia zemsedieze bolero wandrao pia wanyamiliabo ze belu pia wandrao pia ngo yabo heni mndongo ndo sujudio funga mtaze ne mwana wandrao na ensi shazali waba ndongo yambaki shabala dokado ndaye rengale chanda hawani ende tembea lazalo telinkuno rengasema liyeha shawaba haisilishi za fatihu lejeshali nikema na mme ngwazi tundao la mrajina wala wambalukumani tonku yabo na mrensi mtijebano mjamkansi balu mdorengo wa Komori wenda malaba bo wakati sauja kabati mbandongo ni njia harimo ya feri ya Hussein Nazari nimwambie ni wa Komori ukabanunga ruvumbo ndo siasa shabanu batu ranya ye ujoka ndo siasa ukaema na balu ndo siasa ranya ekaranya kujenda ho msutuni wavotoa ndwanu kabati ya joparuka dwama izonga mzijuao tizamba yabora yanga ona dwama nankubaho harimo senongozi juru harimo ensi handani ho mruo na ndongoze ndona ya seduku yabokuja sedia zibadilihe shabo husedia zirende nayi ni maranya wa Komori uwenji wa hatu rende hama hipokriti keti na mwali keti na nzuani keti na ngazija na zenongo hizo yabweto maya ndio maitinza osoni mo wana na nyinyi mwariza ya nyinde majanele kaululodo ambokaya yeto maya mrumana keruona rohano kando yeza jo ananywe la mumveriju siwono jana tikahamba mzee wangu mzima Constant naifanya waharmwemi jeheli basa uhao haukanga mjoaba haukarmwemi jahatu sonsi pia renenga ribwao zepare heni mala hawakanzema mjinga utsinzwa onzia ili wandu wajoa wahi wangu tsamba mbabangu kaya balabo mbaba zenongo zila zoti mbi wandu buwe miji watsinzeze pare wano hakazenzema mjua hurende miji sha yabole dima kalirejeodi ngoni paske hula hawakanzema mji hurende hamalaho ye kama ndo ndaharu mwa mjilewo sinaurenga mijiminda msojorenga enyafu ambaye ndengeze kapital kama nde mala mansujini haumwende mala hama kwa mbalashi haumsanga juu ya dimani haumbe ni yama hame ngamjonda mahundoka ya hula hawakeziunga no malo wa baba wado rejebu walwando wadu hazi ya larambonde mahura ya hema la wando wakwenda wawala kumale hopi ya bae mijemi njiserende hamalahu uhuzi wa malahu ya boda hola kana zungazila uziraru zirendo wa malahu donc yo ando da hulangu wajoka ulimaje yemze yakanabashunga kaendali meka kaneji kadajo ndaje kujamba maranja lo wajinanda maboto watsanza walime yezunga rado rifisho wandure wajirisa we lima ngazjoli maje nezungezo pia bazika uhamala na bane hatwalisida borifanya we malaho c'est bien mijihobuha c'est bien hanruaha shabana tazoka zitsulalo
haukaba la teulo balengwa nzo alirensa juhaje manga e kama ndo damanga liarmwe mabavu alohu abonjaransa alisiaza ali shayo parenthèse mondo damanga le harmwa hunu abaha renda harmwa maulida au mashuli hunu raya ndo merandu washe ngondo kayo wandu adu hazingwa wanjirane mashababi wendo ndahu na mtsendahu na armaze na rambe mathani zenyi kumbi ze generation mzono hunu ondo azaza hatuika ole oyinu hatuana sho hatunondo arende hama wazadzoma la hunu shako atsukirukaba nabange mdondo twaliana mna europlie shango ndondele daho balahuli ni kamru jirani haula jirisa mjeni hau yeuloba la manahe mwana mamro mwana shewa mra ujau halafu mwende hula mdoshinda na bezi ndu hazimenye hauye nyumba inja nkudikatsu shindo ya range hawitso furizo abahido nde bwezi ndu shabala wengo wao shabala ngo wao ritse na ule uloba la ngwanzonza umtoa jehun donc nganzao makatisi wa Komori lojua ze priorite za hatu malaho yacu hakana nazunga hili shedzima shuziwe mwanende ya pashi ya wende ya somo wabaki shedzima mbulisa na mshuzuda yabo nyinyi mwela wahu numsiko mwaninga mjodo ambaka pati ndusholaji na wale shunga shila ujojo utamru udomlibe ni mwezi ya uwaleze nrovi ya uwale majimbi ya uwale jau wesa Komore zinduzila uke kusi volo volo bahujambe ngo zono wadi shaujo uzirengo shungani ha ye strateji yo Komore rakasiniyo ukayabanu ngabo namna yokaya nijipangie ya hili njoko sa Komori bana mahamili nsendeti do pula shahitwa volovolo asibabu nrovi au hasibabu muhogo hasibabu inga hasibabu karengezi ungariziransi rizirende malaho na balanga sinada holoeshi hata elasa karitsushindo eshi malaho yayo ndo upwari wokanartsowa ze nyumba izongo jona nyumba ilona mafuko matsanuda honi balaola mrienda balarenga fuko zimalo balateka tsushindo sobirila yali fanya menaji husihula honde hundre karwe menyeha hundre maplafon ya wolo hundre beto isange sao maji hundre mbamizaka hula pia zuziwa eza sasi menyeha urudu jandi so shindana na mwananyu ngoko kuja toalilia venge mimi Tanzania ne sokaya ye heli mru ya shinda enshi Faransa yafanya mahamengo haruma tetru anate donate kati yebano hombro ndende ya waha tedisi Komorila ngo iwahofanyi na wewe ngojokuwa na hata ngabokongo asokomori kwa tushindo balato wana ngo sokomori shabala kutsondo hamishango ndo vacances yode liriko hamba ngo amande kango ndo bushira ngo ndo malahundwa jina arumansi eka ufanya mweza abufanya wakati mwinji Komori haruma mahamengo abitsa Faransa ngebala hidini laza barindi ni mratso jono kana ndenatse mbabanu no aimna vila na nyubo joka ndini ne roa totonjo kabyoshina renshibanu ndamwezi mezimila umwe uondo unjimwezi rikauhe no ili ni projetar manongo zindwaji no ili ni facilite donc uzanongo izopi yatikanzante parenthèse yononese haukaya lizono naoze fanywa ba armaensi nimambie nukaya ni mara ya Komori ngamsendi yao haku harmon konti wazali haukaya rirongo wananyonsi pia kabati ndutsujo zanongora mbao negociateur asambaba nukasi Komori heni ba myabira tsodona rwamba la négociateur wo négociateur c'est-à-dire ngabandikao quelque part ngo adungao zerezongo ajuawe zambao yevano shababi wa hemiji mashinda mlo yabo nimwambia unuka heni wakati wandutsodenda wakati wafanya mna conference harmwe mashababi mwekansi mwevalue ye namna ikawe delinquence ngehuwa warumo mji mwewona ezendao harmo mji professionnellement ingasina rangabi walo fonction publique yuandra bilirwa sutene banwa buwe wana microentreprise mba yebano mji unwa hatunwa baha ngasi harmo hawa hindini o harmo siasa ne mendelo ya mji uo yo wana hatuwa hunda wajabanu waundaze misomo yabo jungwa oje yeli joshi ndarifanye yo pia mashababi oji kreye harmo nsi maskini wanduko adolinda yezi sonongozo kamtswanza mzifanye shanga mjoulinda wajeze yezi mprometokanga mjorengo wa muhazini wakati omjo mwandisho shindana mfanyeze kila harumwe miji mshindane mungu wa mji emadhama na mjua liso wana wala liso jifanye midedoze kuliao ulana tongoza mafitika ukazinaka uraporto ambandongo ebenge le 6 juillet sido ngamjua ukaya abwelo le 6 juillet la mwando badambabalu kumania kansi encore une fois hamande kia hefodi ya hahe wa muhimu ya hea mobilize maximum ya done sabonze ukaya valange desirable monsiju yeshwa bahangisho nani unu wakati decisive le 6 juillet unu wakati kawala makandida matsan ngwa walindona ndongona sisi derjo wambezo wabidi wafanya shanga tsunganza mwambie nukaya wakati waka occasion ni kamsote sur l'occasion wakati nda unu na mjuezo mtoka ufanya karno mwambiani haumti jozo mtoka ufanya ni maraia na mwelewe haukaba ho bangwa hone salisala juzi mtsorejete ya investiture mwone sa haufubatu
kamjakwenda yabo na wadoja namna yokaya ya opposition wadoka haruma sensibilisation leo sasi wo mwezi wisa yababanga bajwandi sofanya repetition za malizo kanza zilisana zile ngwazirumilwa nsujwa mbabalu kumaningu johanse gouvernement ushia hino avant yahe le 6 juillet karitu jwangu jo yehansi après le 6 juillet le 6 juillet wondo akatika otsena henda makati hende hado toaze grâce za ushiza hahe gasina eka ya sambi na salamino watende mwenezo hadu seni amba juzi zilaka jaka hambaha upepo pasko la mengo ni mwema conseiller wanrabu wazali yabweka harongwe halila kajatso jondame nongwe kao ngazjoka hangajera iswaheda ula kabala rongoa shabale yabo habwe hana shema kalimale ya mbazali na mwishi ya wambo kaya sambiendo rohabo yo dega parce que ngabwan radio sonzian tinde namna ya baba hazila risala yenga joko ke hali no atandi yewanzo aninga mjoko ba ke hali no atandi e manefo makati do pointe doire hamba ukaye ni mndu hatsoha no handu huze vaneka leonga monongo kujaone mwinyi mji hata wewa sa we utawa haukanga wakambo ka mwenye mjika uwania yebenge ija wakati ukaya wanduwa elewe maranja wakomori mashababi mwelewe etwa mayaha nyise tinzwa kamna ujua mjemrumilwa hawa na frazi watiti wafati huika o hatara hakatsu metrize gali mambiao nukange konsewa mbabahe parce que ilande mbano ngwa joshinda afani shaiso junaida afanyole wenge fati unde akanele shirika la mwenjena maji fati olaka joshinda tandosoni hatujoka jason si pia ndera do rame hata joka ushida rambo mu enzia shema najino do conseil yezo ashindo agere dazinuzo do bira yerwaria wazewahe yerwarie madani hae yerengaze mali etsabusela nzao shola simri ya jotilo aru administration zimabala yashinde afanya nsundaru amfikuru kata litsojo kule le shirika hilo donc na uo de mronde sensileo yabonyi mashababi nkansuka kweli ngamjondo sinzusiwa hawana rongo watiti hamana abani hanyu hata wasamlo wa huwahe mlone experience ya hiyonsi zo maenshi wasawa enshi hetambu ya hiyonsi ikenga mkubalioke mwana wazali ngujole waji amrengenu kawonde wanzo maudu ya jare ngwa baba hanyu na mijani tena ya kaze juma zina baba yafanya wana wakomore sikaru na mwamba ni tsotsinda sinu ebenge kwezi watukufu njakanza nkemle notsi zinroaji ngamjo sana niziye banu nitsende chuma banu rijeruwa nane harma mali ya zinroajina na homba mnyezi Mungu keti shinditi jitamu kahamale kawaida ya hangu au kami hanzani baki harma maste na mbendongo wandu wailiwa joshinda wazele wazirenge wazirumie rijere ni harma mali ya zinroaji ekati doa zamba ndongo wabambe samjo irejeo wakati rijo iho. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.